ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯙꯔꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯣꯛꯅ ꯄꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ JCILPS ꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯙꯔꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯣꯛꯅ ꯄꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ JCILPS ꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ KS ꯔꯇꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ Manipuri ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯔꯤꯂꯦꯟ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ United People's Administrative Council Thobal Ima Maryland Village Authority amasung Nipkona punna sinduna pangthokpa thorom aduda imagi president S Bimola Maryland Village ki chief Mayachung amadi Peace Foundation Committee ki president Yai Mamaring Susaruk Yake KS Ratan makata na fongdokhibada matam amada mangi sengi amadi Samin thakminaba yadabagi chanabi ama leiramba adu ngasidi leitre amuromda Manipurna Bharatda tindringai ningthau palingai matamda furuk khudingmak nungsi sanana leirami Nagagi lam Kuki gi lam Maitai gi lam haiba ama leiramde Aikoi masel tatok tasin tawna hingminagadaba adu ngasidi atopa mi singda wakatuna wayal handuna leire masina aikoi gi tungda kari oigadage haiba khanthaba matam oire haiki nungsi sanana leiminaraba chingmi tami ani gi marakta oirakliba pamdaba thodok kaya asi mi khara natraga kang kharana higaiwa kamsinbadagini masidagi section ba mathau tai haiki koi tungandrage manipur ta kaya pha boge wi wakan kala kusu manipur da kalu masona kalu masa hatwe wakan la kusu Kuki nagagi class thopasu medai pang khanabi wari thopasu adagi tongan sake bagi wari mayam su thoni se autonomy piwana haiba siga ko tongan le ne haiba sigi mayam se si india da pulo matung sai hugai thok wari ngadale india da pulo matung dagi thok wari mayam se otun ne biyo All Lilong United Club Organization ki executive members singi oiba meeting ama oinam sombung da pangthokre hari meeting adu da organization asigi thaupuba singsu khankhre hari KS Liaquat Ali bu president Ranjit Singh bu vice president amadi Firoz Khan bu general secretary oina khalle hari hauziga tem me antalogjari Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mak unabiu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Come on Yeah Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijinabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anabasing nasu sijinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laing babudi najingai da saksal hobana hena fai Imphal East, West, Amadi, Bisnupur District oina Makhal Khudingi Apamba 2, 3 amasung 4 wheelers na chingbagi gari guarantor yauduna loan lawbiba yagani deposit toba numita apamba gari su phangbigani pambiba miyoi singna unabiu Imphal Finance Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Offices Pauna International Market amasung Bisnupur Bazar Bisnupur Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission open revision course for SSLC exam starts on 10th December. 10th foundation course classes 6 to 10 starts on 21st December. Our toppers of 2015 are 3rd position Victoria Ngangbam, 4th Esther Mija Anoli, 9th Neha Jain, 11th Francis Kaisam, 19th Edayananda, 20th Biswanath, 25th JX Rojit. Ngasi National Legal Service Authority na sinduna New Delhi da Legal Services Day amadi commendation ceremony pangthokre Bharat ki Prime Minister Narendra Modi Chief Justice of India Justice ISN Datuna Tharomapu oina sarugyake Tharomaduga mari leinana Imphal East West amadi Tamenglong ki Chief Judicial Magistrate ODB Noknesori Devi da Manipur gi ahanba oina Best Secretary District Legal Service Authority ki mana piduna ikai khumnakre
लोइना तोंगान तोंगान स्टेट सिंगी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की खंगलबा सेक्रेटरी सिंगना चिंगबदसु लेमजनिंगाई ओइरबा मना आसि पिदुना इकाई खुमनख्रे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी सु ओइरिबि नौकनेसोरी याउना अतै डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सिंगना अथॉरिटी की खुतांगदा तोंगान तोंगान प्रोग्राम कया पाइखतुना मियामदा लीगल की मतंगदा ज्ञान ताहनबा अमदि आइन की लमदा लौरिबा थौतांग कयाबु सिंथादुना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ना मना आसि पिखिबनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अवार्डी सिंह सिंथाबगा लोइना डेमोक्रेसी सत्पा लेबाक अमदा जुडिशियरी की थौतांग चावी हाइखी ऐसा करते करते 27,000 करोड़ और वे ये कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर के नहीं थे, खुद के उसके अपने पसीने के पैसे थे साहब। सरकार संवेदनाहीन थी, आई एम सॉरी टू से। हमने आकर के कहा भाई उसका हक का पैसा उसको मिलना चाहिए। क्या न्याय डंडा मारे तभी हम सुधरेंगे क्या? कि जजिस का टाइम लेकर के ही हम स्थितियों को बदलेंगे क्या? हमने एक व्यवस्था खड़ी की। Women's Empowerment Through Skill Development and Training की मतंगदा निमिनिनी चथकदबा सेमिनार अमांगसिदगी Tribal Research Institute चिंगमैरोंगदा होख्रे National Commission for Women की मियंग मखादा Action for Women and Rural Development मणिपुर सिंधुना चथरिबा सेमिनार से हौदोपगी थरमदा मणिपुर State Commission for Women's की चेयरपर्सन डॉक्टर आई इबेटोम्बी MU की प्रोफेसर W नबकुमार अमदी सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर सिंगलेन मेशनामना थरोमपुसिंग ओइना सरुक याखी डॉक्टर आई इबेटोम्बिना हौजगी मतमदा मणिपुरदा खुंदामिनरिबा सिंगी मरक्ता थाजनबा वाटपगी ममी तारे मसदगी कोखनबा अमता ngairaba पाम्बैदी अखोय मसेलगी मरक्ता नुंगसिनबा अमदी थाजनबा पुरकपनी हाइखी or sometimes missing a few things, whatever it is. I express my opinion that the first thing is understanding and each other and loving each other and sharing all the good things each other. इरमदम असिगी अहानबोय लुथोक्तबा संगाई प्लास्टिक स्टोरेज टैंक सिजनबी यानसिनबा बोलम याउद्रबा LLDB इने साजबा संगाई दे सिजनबी लाखलिबा निमोन जाकोबा कुमहैगा मरी लेनना चादा तरेतगिना तरा फावबा डिस्काउंट फंबिगन चही तरा की गारंटी गा लोइनना हेनबा मखल खुदिंगी अपाम मचुसिन फंबिगन खुदों चादासी फंबिगदबा फंबी लंडन सुपरमार्केट लेबा ली स्मार्ट इंडस्ट्री खतदनी वर्ल्ड पाल्स देगा मरी लेनना चटलिबा नवंबर था अमा चुपना पाल्स का मरी लेनबा अनाबसिंगी फ्री सर्जरी OPD कंसल्टेशन लोइनना लाइंग बदा 20% कंसेशन फंगबिगनी अकुपा मरोल मखागी मोबाइल नंबर नत्रगा सीजन हॉस्पिटल्स दगी खंगबिबा यागनी I'm ready. Telero. Editor car leithe. Some say hujik pudi perfectly straight ado kankhar kandadi freezy. Relax. Perfectly straight. Aina semi anoba sunsil perfectly straight with straight lock technology maramdi. Some kankraba matung dasu align straight oina leina bagidama. Wow. Hujik su straight oirina. Straight and gorgeous. Sunsilk perfect straight lock tobiu rock tobiu. Suzuki gi gari macha makhal suna fangbiragani. Thangmaiban DM College Road ta leiba mafam asida servicing center gi khudong chaba amasung spare parts sing MRP rate ta fangbiragani. Loinana irai laina loan lopagi khudong chaba su pijari. Ngasimak lengsin birau Eastern Suzuki Thangmaiban DM College Road Imphal Manipur. Lengshin birau TFC Kaisampa Thokchom Laikai Ningol Chako Bugidamak Ningol Kudol Oina Tang Kungani Pandagi Ningol Chako Bopauba Akhanaba Mela Pangthokjari Hairiba Mela Sida Rani Fi Pige Muga Shoot Silk Cotton Yongi Fi Asina Chingbasu Pangbiragani Ningol Sigidamakta Akhanaba Discount Supijari Miyam gi mityeng changbiu Ningol Chako Bagi Ningol gi leiteng oibiu Aikhoi gi address Kaisampa Thoksom Laikai Imphal. Yes, with aided minerals. Manipur da ahanba amadi amata ngairaba mineral water asida potassium yaubasina BP stroke ki risk hantahali, magnesium yaubasina heart pagathali, sodium yaubasina chakhau naba, kidney da nung leiba amadi mapan thokpa nungai taba singdagi ngak thoknaba ki pambaini. Hairiba mineral singsi bottle da halaga yoliba ising amata da yaude. Yes, khakta da yawi. Big chance to fly Myanmar during Manipur Sangai Festival on 21st November and return 26th November. Air ticket charge Imphal monthly Imphal price 16,000 only. For more details, please contact KB Enterprises. Contact number 9862028656. Patchoi Part 3 da leiba Polestar Public School gi chahi kunmanga surakpagi silver jubilee gi thoram ngase school asita pangthokre
Taramadu School Asigi Principal Birmani, Pradhan Chinkai and Tomba Madi, ISBS Construction Material Private Limited Ki Managing Director Is Bikramjit Singha Susarugya Tarangamari Lainana Apava Mahiro Singda Mana Piduna Puning Togat Ki. Thongju Kendragi by election Gamari Lainana BJP Gi Midep Oiriba TS Bishwazita MPP Gi Thongju Kendra Committee na Sogatli Haina Committee Asigi General Secretary Publicity and Nanda Maitaina Fundurakli. Hauzik Muriba Amuk. Matamamada Dharma Namaram Oiduna Sokna Panaba Yaram Dabadu Ngasidi Ahong Town Lady Haina JCILPS Ki convener Kondram Ratan Fundukre ISTV Pauming Tabiri Basumba Mukarna Kurun